Aldayin tas hunya bilbanye ayol kochong aptik. Ab elal yo balil zabi tas hunya biltik. A hunya biltik to ilyayahi mangmak iloglaku. Tos kochales el tayong kungkunong siag ochkok inal achukali. Yuchi hun ispocha hunum tik yik hunya biltik ayol kochong aptik. Palshoni bakchonga mato ichok yoslu maltetik. Islah el tahun ya iskochales el tik tayong kungkunong tik kuchan ya at yabil mato hun sialet coronavirusal COVID-19. Yuhto siag ochkok inal taschukalil masanil animaung tik yuchihun islah mak chahun sang mak enaltas song atkani ichok pastayip angep anima matok en kuchum anima to mangsakyallah yeken mahun sang nivak molanil mangsakyallah yuhis ulahi yohkobat ilok ayol kochongaptik yochihun is el tahunum ispobin yahaltik tapahay tomasanilon songkan takopat hunsiale toque de quedail aton dayol huntik ayochi huntong orail pahais mohtei dayol takbe aton huntik onaken yahaltik yuhtos ni behdin toa utik mansakyallah kei tahunok shokomon orail yik ichachi masyallah kochan hun ilyalangan yektik takokal konanal eyet komasanil Yik osati hunya ya biltik kanang ayapa. Abish siag en alum abishtik yet pasmak en altichu, Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala.